Ale avelin tuzan dabang kami perpa eipeh wa hachanung pathen masapen thangwa ni piu ni khatve pakai phai samote na pakai phai Hadzose pakai phai Hadzose pakai pakai tingale nen ko kai no pa pakai apa jing ni tu zanin zong aphat na zalin tu kum tha imana te ho ilin na te ho ha bi thum na chan na dam serin bit te gen patin ni hin pui long tawin o patin ni kaya tingalong thangwa tingalong hi in lanai ta ta isawin te nga hele patin thu sim do ben anu kasain nuazo si zalin patin ka thangwa in benga le tu zang pham ni zong kapu te songa ko ni zong ngai lu thilpi tabanga chu achang benga long hi zong ima hi zong lan ngai lu na asangin thilpi te ho eipeh ovin amwa ki taplam le jengin ke wang chu ke pan asangin achang ki me tati in pu te ho zong Pite ho na bon sabin na wa isang patin mo ko patay ng busing ziyuhan ti chukin zam kahin pakai na hin pon hintin tuzan pa nin zam ale patin tu chamkhat holim khom na ani ki hitin mezo si icham sam ovin pa he na pan pina thumte tawte ringai lu ba na olive mo ko ida te nga hele hichi Jesus Christa ang laya chu I na cha tabanga chu sungsi bo la helo ba le long do hel din mo na he hin tu ako ivet dinga ano dan ko building thupi pi ke sain hotel thupi pi ke sain tabang kon aso na zalin va am sel mi hem te hol min ko ngin agam ko ano na ko hichi olive mo chu ko ivet dinga le ahin tu azum imu te ko pham ta hichi ko ki ego ne a ki ego in ahin ki elo hi ikidana kidani meeting with him one avein asunin boitan a holo ve ichi iti apana tuni sang ya pi hi hin ave along dong le oven te ma hele a holo zo ko ben ipina hi ham ti pian ki khan za the dinga onai bali mo tule tu din je ahin pathin thu meeting with him ho pathin thu hegil ho scientist one ako do dung je adat dung zui wa epi conclusion achai na epi sevam tela o hi chalai no he Krista ama hu ki ding nga hinte ti gen amon Tahsan pe ne he ji chun hi phak lai chun Jesus Krista Jerusalem lopi na o ti chun e ho ding cross hi chu zo ben hi chu olive mo le hen ama lopi ta en la to ben o men he hi cha chang man thu an pi na ho chi ben lang Jerusalem na un Pathenin na hin do hi na gaw thi upina na chan do hi hichi la to ba lo pi ta aun ni ba ma chu lo pi ta mo ki te nga chu olive mo la ko ki pakai Yesu chalai pa hin bo de chini teng la chun hichi olive mo ke ani ki so ta ba ma chu pakai chalai na ko ami te ho lam tu dinga le pui dinga ami te ho pi dinga Krista ko ki hi hichi hin olive mo ko ivet tinga ne tu chang ge ya kidang ta hi apan pan na ko ivet ngai le building len ta ki sajing ai ba ma kai ka thei lo ba kai ki thei lo ba silo ba bal lo ba ong je yam ta Krista ang ki ne ding lo pi ta chin ba nga lo pi ta ang ki ne ding lai ma ang ki ade ko nga hi ti lo ya ma se de ha ko ne he Mel Gibson ivet tinga ne Mel Gibson di pi bo la The Passion of Christ di heaven Jesus Christa pathin e ngai lut naw achapa leya hunga tetinga hele ei ho dinga Hinkho aman tetinga ei ho dinga akizit mama akut na tabanga chu Hinkho aman dam te ko ei det sa o ne he ivet dinga hele Jesus Christa Hinkho ei det sa o ne picture la hai oh nasim pa na chun ipi asayam hichi luiga la ko na hen akim zong he zo koi
i ma aki hat no aking zong ka zo boy ahin chi achun hung hoi che tin mu chin che eng ka tin hebe che eng ka tin hin sen mu chin tang ka ti ati pakai nai lu pathen nai lu nei i za nen se go hitin i za nen pong do go hitin i za nen se choi le go long leo han se ya se zo hi lo ge la ge zo hi mu a mu zo za hi lo pathen nai nei bunga chu hoi ta ivet te nga le thupon bung zong ni viau hitte khat bem kan se khat bong pen joni hita bunga pathena dinga hinkho amana domisian rom lempa lalaya domisian ki pa lalaya patmos tu pola anakuma hichilai mona pathenin avela gawa amusa la khat ipi sayam ta kin ka ven hi le sa na akon chung na akon ko leng le to bang kam is ko dragonfly ko leng le to bang kamui he che phat nan juga again leo han ko ke te ho ko leng le to bang kamui ati din chu to ai ive na hi le ga again le helicopter ho bang ive te na hi le ko te kilo ham na juan khang la ya chu helicopter kumlo hi ahin pathenin hita banga til mystery religion te le ha ai pau hi akim bi ezi point ka sei te mu ka sei no ka sei te ezi point til ki si albu ta bang hi pathenin ama apha pha na til ain pon ding ama hi han ati te nga e he chen chen du ki um he i sei ro ro du til tam tam pathen tu jong ta bang chen jonin zo an mu o ko le le ta bang ka mu tu nin ve le han i che phat lai ka pu ni te ka la pu na van le helicopter ho ho leng le la ko ti nga ke lo la ham ita banga chu thu phon zo mi hoi ta mi ching mi thimo bai bang han asu te nga le o che eli bor ka ti te nga le khat ki min put a ai ba le khat hi chi he ta hi ki su tu hi chi hi de lam do la mu khat ko o min na sei khat o min azi chu zon khang lai ya to tu khang lai ya ivet te nga hi le khau ko ai lo ba le ko to tu ni ba le ko ti ka thi mama hi chu ivet ti nga na akidan na chu hi zong khat de am ti he lo na chu ai pi chu le pathen thu hi a chi jing a cha jing thu di thu ta hi akisha ding on pon ni khat te la bo na di pon de in pathen thu ti hung gui hung de hi krista pathen ma ba na chu hi ji hin tu za ni zon a ve de ka so ti te ho i thupi ven ka hung va loi di hi mitine a to na dung chi cha to man ka hin pui ke ma alpha la ni la ka hi ati pakai chen zin tu ni hin hilai mon na christian chate ho ki ger phau hi te ni khat le ai lo va le sei the ko ve lung vang lung boi ko te is it again tu zan ta ni ikigia de ba ka de chu it's a part of hung loi me te in ko zo se te poi lan lu to man ta min ato man in ke san de is it in tu ni in ko man dan ge hitin ge ga chen hitin pathin thun zo bi het ma bong ta se ne he a chon phalo chun chon ta lo bol ji a chon kha chon ta jing han hu ba ding ka hi ati yesu kristan is it hindu zan pha nin chon cha pathin to to na jong in sing do ji ba christian cha te ikitil ko wa ikit chen ti di ba ka de chu isei lum pen to wa ka hin han topic de bin christian ko ti tu zan anagia ki Christian ko hichi ani zin mitin to ma isan de he hichi to man itabang chu isan de ha nang leke itabang chu ka ke san de ha tu ni Christian ko ha ki ma hi tu ni ne Christian ko man dan chon dan na ko ni ko ngam hi
pathen thu dung zia hai ta de tenga hele Kipana e lo wale to man isan di som ni la ngani pi sayam chule kibut ima hi zong le gol se zubing tia gut tena chun ati chumova ati bo izakaya ati maha ziuwa amho chun lalluku kiamang the lona abo hin ei ho wang kiamang the lo lalluku lo a hiwe athu patheni pathegu pi tahan leise changa ati chung ma ke pa ma sang ding ani tan ki ke ai amo wang chun kiamang the lalluku lo an ko mo kyam bo ba ei ho wang tu ni Christian chate ipiham hi lai mai se nung ke no Kipana hila lalluku Christian Hinkho itabang ham ipiham e won isan ipiham e won ihut pau hi leise ma hitabang ma mon mang the Kipana cha he ko ni amon mang the lo pathe Krista ko ma isan de hi chi chu hi he hin ben kam loi de hi mitin ato na dung zui cha ke ma to man khain ku pe e ma alfa omega ka hi ti is it into zani Christian Hinkho to zing ka pathen gyalo zing kuma mihim Hinkho simjidan ikoi lim pavin tu zani Christian Hinkho chi chung chan pathen to akone chung cha ane le khom kin is it him so kite ho phat ni se phe ipoi ki ging sing Tinga le Hinkho mandan ke chene kasai bunin kumkhat pakai ding le to ikinai ge pawe ven to hung loi ding hi ati pakai chun bisi hem Christian Chate iti chonom tu jan phan atha ati pakai min ki ge pawe te hi kiam theilo latluku sandinga hi keman sa ungzing hinawam Kipana lalluku iti tenga ile thilpa bol man hintin i acho koren sung ho evet tenga ile pathin thun Kipana ati lalluku hi chinga se na hi chwati lo hi kinjong Kipana ti bu ka he hi chi imu thei ba iti hin ko iman diu han Christian ten pathin cha ten ko do te hon khan cho ma te hon pathen cha tan ithin ko man diu ham hi chi chinga khat be hinge tu nin ai ho Peter ho bang John ho bang sei zui te ho bang chun thu ha sa thu in pakai din itipu am go ding ko ma hi pathin tu dun ja na hi thu ha sa to Krista adinga ai ko chan go ding ai hin tu ne ai nyong sei thei poi ma ko ta bang ni de ham hi chi yang chu ai nyang mo mai the hi ha ji mo te ai ni zai mo na la lu ku zong hi ai lalluku hi khatse ese he poi pathen thwa he tinga le ji hin he chalai mun na kiam mang theilo ahoi chi chu hi le anga a chu kiam mang theilo lalluku ya hi chi kiam mang theilo lalluku sandinga hi kiman sa umjing a hingawam pin tha hin ko the mangjing hi na pathen cha Christian Hinkho ikiko na bangma mangjing a hingjing a hingawam Krista le athu gyafa ama umjing na Krista le athu a umjing na ba ezi hin du zan pha nin so pite ho kai to phat na la lu hi isan the ne din e Christian Hinkho pathin tho aku ni ane ki chai ane ki vechi ezi no lobung som ni ka hin sem do no min Rung bung song ni chang han apak chang ni ahi pathian thun pi sem chuti ahi chun so pite pathian no sit wangin tipum piu chu lung hen them ta gan king ha bangin pathian la the do ta in pathian a ti piwin ya ka hin ni na yu ve hi chu na lung ova ha ga na ho na hi Hichalai muna lung han thiam ta an ki piwin pathian cha te ho hichalai muna hi pi mu the amon ta tu ni Christian Hinkho ba hi pathian thwa imu dun zui hin Tahsan cha te ho tu ne ei ho hi ita bang hi diu ham a khat na en
hichi van lui mi te ho apona chum dinga chutenga le van lui mi te ho hi na nei dinga Pathenin e ko hi Pathenin ki gingjing dinga e te mo hi kilom tan da zui thei tan chon hu te izi in tunin Christian in ko iman na wa hi palai da zui thei ya chon hi na wam izi in Kolose simong tu khat ha be sim ko kaning kating Kolose bung khat chang so ma hi episen Pathen tu in Christian in ko hichi Pathen tho a kun hin ki vechil kin nitin palai tenga hele kilom ta palai hin na Pathen na dinga hin ko iman na Christian in ko hi Kolose bung khat chang so ma hi episen Chule hichi achu pakaya dinga loma imalam zo si adei lama na chonwa thilpha bo na tin tana na ga theywa chule Pathen het na lama na khan to na dingole atin he Pathen tu thei bu hanlang izi Christian ko hi pala hi na ti ta nin da zui thei ta in Christian ko mangjing ding Pathen ai tim ben he to phat man sang ding le lu Kiem thero mon mang thero la ko sangling tu ni Pathen e de yui ki gingjing u te ki yang phajing u te nga hele Christian hin ko wa hin Pathen lung hai na in umu hi te tu ni hin ki do te Pathen lung hai na tu ni in komandan we nang la ke ki ve chen te Pathen lung hai na umu hi te e ho Tahsan te ho hi Pathen lung hai na im diwa hi ti Pathen thun e lo he tu ni nang la ke in komandan dan inam ka ichon dan Pathen de na tu ni bang chu ka hung ki lewan na chun ka ve nei le kum tha ni hi Pathen thung isa se jeng ta ve te nga he le het lu nei ta po ve ka vo jang na ji he as ka hung pe ni le ka loi nu ma mu ro ve the in ama sa pen chun upanaw ha ho ka hi tu in ti chu ram a to ven eipeh ana ki sun khom ve nom in ko mong ve ne he ai ho wang ki ve chen ki tu zan ki Christian ko ki mang the ro lan lo ko sang din Pathenin Christian ai nge se ai ko ve tinga la thong lai ki na na le che pha le su kun la kun kham dong cha lu lu no sa ma ngi gong mai te lo ama ling ling hi mai te o he ti chu dam to khom ke ka ga ban ka he ka ya ka hi le eipeh ani adon rong chu man tam the la ki ro mi ne hizi hin tu ni hin Pathen lung hai na itabang ham Pathen lung hai na Pathenin ka in theng na hi koi hi le ka in theng subo achu sumang achu kin ama su mong de hi a kho adang pa su gelo te so te ro Pathen in theng hi la mo he ham tu ni hin e wo ni bo ro ve ka ti ne poi a hin hoi ta te nga la hin koi Pathen lung hai na Christian hin ko hi Pathen lung dei lang bol hi nam tunin lai mana Christian Chate ho Christian hin ko avelin ke ve chen o kitin o Pathen lung hai na diu hi ti pa sumil lovin ka hi na ti ka tha en Pathen ko ma Pathen dong ko men e ho zo ke ve chen o te nga hele isei bong ma cho ve zui the ya diu hi ka ti long ne he Krista kan sum ti ho tu ni ve zui the ya diu hi e ho Tahsan cha te ho Timothy bung khat thok khat na ka tin Timothy thok khat na bung li chang som ne ni pi sayam Timothy thok khat na bung li chang som le ni in he tin ase ni he keima khat eipeh ipakai Jesu Christa chu kathang wa jinge azi chu aman keima din cha tu ma e ngai ko a alha cha e pan sa hitai hizi hin ve zui thein Timothy ka sei khele Timothy thok khat na bung li chang som le ni zo ngai dan nakum rom na chapan chu koima na sa mo dum sa hi in ai hin nang ma thulamin nun chan khan chanin
ngày lúc in Tahsanin cho lệ thiên nó mình Tahsan ho vẹt duy đình của mình tu ni Christian Hinkho vẹt duy thei yêu hiền nam so cái ho ven Tahsan Chate ho ho izakaya midam te ho iko ma ding nga vẹt duy thei jing ding Pathenin ngan siu vẹt duy thei ding Pathenin ngan siu ti sum po te izin hichi ho gia thupi tu zan phan Christian Hinkho hiti ichon ba hiti iman ba Pathen thu akona than gia ro hitin so pite ho achai na ding het na thu ham ding Pathen ai dei het na thu ma patet na zo mi chu pakai lung hai na chang dia lo hi amma ngai lu ho pe dinga athu tit sa hinna la lu hu chu a pi ding hi perdum ho bung chu ya do te tu zan pha ai lo hala theatra ho bung chu ya do Domitian lit light la light hi it's a part không hoàn cảnh thì ha tại là thuộc bên này anh ở cùng ở đâu dâu của về cho tiếng anh không mà nói ha sao tại ha mong là thầy cho tiếng anh ta sẽ là thầy thì luôn cả là thầy thì ta bằng ông là muốn cho sắp xếp là muốn là hiểu đàn cho thật đấy anh không mà hiểu về số cái điều ông hỏi rằng anh pakai Kristen thupha nào đấy hiện nó thupha ham ban nó ông cái papi này tu sang pha hin thì tập họ bung lệ khát thọ bỏ là Pathen Kipana họ bung cho thì đương nhiên pakai mình cái tiền đấy này is hiện Rome bung song này trang song này cho chỉ cho khát về xin những cái tiếng Rome bung song ni chang song ni Pathen thu in hitin ati kinet na phanumun gen the hesu na thu ha nun taw na lama pon tho jimun mi theng ti ho na sam hu na in mal thawin ki thupi vin jin dok thimun jalhayin kahin sim dok mun na pen chu kinet na phanumun gen the hesu na thu ha nun taw na lama pon tho jimun thu Pathen Pathen tao han hết là thu ham ding Pathen ai đi này Hinkho vậy evangelism is it evangelism ipun mo jivin này Christa vehicle Pathen vehicle ven ipun mo jivin paset na dim jivin ito bang hin halok man dim jivin này ito ju hilo ding Pathen này ding mi cha hi de ta te nang ka de này thì Pathen tu zan Hizin zit le ve a harok lo dingin het na thu ham dingin Pathen ai de te ngai aman ga zon eipeh di wahi ga zon ki lo am lo de Pathen so ga zo Pathen ai he che Pathen ai din pi jung ve ti hai ni le het na thu ham dingin Pathen in ai de Christian cha te tu ni in commandant te atha den Pathen ang so ki ko le ki ve o te tu zan pha ni a chai na ka sei ko no mo hết là thu ham ding Pathen ai đấy lần lượt khu tội phận man buồn sang ikoi chỉ hay mình lo ding tu zan Christian Hinkho ki ve che in ve tin hoi lai cha ham ai lo vai la ka ha be ne de umam ka ha na bana ka bo phai be ne de umam ki Pathen ko min Pathen a tha kum pu min ma ba ni Christian Hinkho tu kum long ke jen jong Pathen thun a sei bo men o Christian di ta le Pathen cha di ta mahu a Hinkho a kita ba Pathen lung hai na Hinkho manga o chilal nga azinga ke ma o ji ke te nga la va a panga chu te nga le palai di ta hi a Hinkho hi ha jing ding ham jing ding Pathen
tu zanin ei dei uvin is kivachin te so te elam ha ho pathen hi ma filie ki no hitin ilha samnau ita ma bo ki thum ma bo in babana han pathen tha ei piu han lang in sei bo ho Christian Hinkho iman nau e ho mi te pathen na di tu te ngal san te hin na lal lu ke pa man sang Christian Hinkho cho mangche hiute ti dei sa na pakai mi ka kanin a thu te pathen pathe bu pe na hitabang pathen cha te chu hi sa taw han kakipah e